wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pangeran mugi Gusti ngawuhan rahmat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad nujanten panutan alam kalamu qadimul layumal sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati ari kalam anu qadim bosan di dauna maha suci ti kecap sareng pagawe sareng niat tapi asafi min kulli dai wa nuruhu dalilun li qalbi inda jali wa irati tambah biti sadaya panyawa cahayana nuduhkeun panandalika bodoh sareng kabingungna ya Rabbi mateni bizirri urufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati nun Gusti pengakeun abdi kurosaya huruf Quran jangan mana abdi pangupil sareng pangucapan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pangeran mugi Gusti ngahasilkeun masar abdi